Kupenda kubakufinya khona leli thuba sanifusaka mina nginamahlelo Impumalanga Ethu Show. I'm your host Themba TP. Lapho sinilethela khona bunjalo betinvo letisicakako empilweni yethu. Namuhla bazalwane akusikhulume ngekwakha likhaya. Okokuqala ulakha kanjani likhaya? IBhayibheli leligcwele incwadi kaJeremiya sahluko se-24 ivesi le-15 ithi banemsebenzi bese wakha likhaya bese uteka umfati. Khumbula izindaba ezintathu. Uqala ngokuba nemsebenzi bese uyabuya wena njani wakha likhaya bese uteka umfati. Awukwati phela kwakuteka umfati ungenakhaya. Awukwati phela kuba nelikhaya ungenamfati. Awukwati kuba nelikhaya ungenamsebenzi ungasebenzi. Lo mfana abantu umteka umbeke kuphi kufuna adleni. Ukukhumbula ukuthi uba nemsebenzi kuqala bese wena njani uteka umfati emva kokuba sewena njani sobe nemsebenzi wakha likhaya. Ukaphela namhlanje sizokukhombisa ukuthi likhaya libanjani. Lalela abantu babakhehle kakhulukazi bantu besilisa sihlangabezana nenkinga kade ukuthi umuntu wesilisa uyathanda ukuteka umfati angenakhaya awumbeka ekhaya kubo. Na umbeka ekhaya kubo uhlangabezana nezinamba bese kunaseswakhe kunamakwakhe kunabani wakhe bese kuba inkinga lokho. Naso uteka umfati wambeka ekhaya kini bakulobolela yena noma wakulobolela yena wena nihlala inyanga yinye ekhaya kini, inyanga yesibili seniyatfutha nohlala ekhaya lapho. Kuke kungatoba netingqinamba tsite lenihlangabetana nato nebatali bakho bangadothukana nabawakho bangadothukana nabodadewenu. Lelithandvo lochiphile ngaso sonke isikhathi phela. Khumbula nawe ndvodza phela, you need to be romantic. IBhayibheli lethu liyasifundisa ukuba romantic encwadini yaGenesis sahluko 1:28 usenda kwentela umsiti ayisisebenzi. Uma somtekile lo dzadze la ungumsiti wakho phela abese sibuka umbhedze ukuthi ulungiswa kanjani. Umbhedze uyalungiswa phela ube muhle ube njeya umbhedze ulale kuwo uyindvodza phela kuze phela nasekuqhamuka ingqinamba phela lo nkosikazi wakho phela angahambe akutfuka phela ngenxa yokuthi umbhedze awusikahle awunalutho awathenga amalini nakwathenga lihle. Nawo indvodza uyanabela phela kuze umbhede wakho ube muhle phela. Awuqali phela ukuthi uteka umfati walala emoteleni yakho ngoba ngiyazithanda imoto phela buvupha uhamba ngemoto lehle uhlala nasemcashweni awunakhaya awunambhedze umbhedze wakho unguxa sithandaze umbhedze wakho usikebhe lolala kushona phansi uhlatshwa mawayile embhede awusunele nalo mbhede basuthi uno-10 wakho ufuna ukuguqula ngaso sonke isikhathi mara imali emali ayisithamisi nayo. Siyathanda ukukhibika siyathanda kuthatha into emnanzi siphethe abangani bethu kube mnanzi kube njeya. Khumbula nawe incwadi engcwele encwadini yeTaga 20:17 lithi umuntu lothanda ukuzijabulisa ugcine asaphuyile ngoba wena njani uthanda ukuzijabulisa. Bayicikelela phela ukuthi uphuma khona uphuma kahle phela noma ungachuleka utijabulisa khona basimisa ekhaya kubo noma ekhaya lade akufune phela umbhedze wakhe umuhle uhlelekile asuke kuhleleka phela kube kuhle phela upende kahle ufake amaphutha ufake izithombe letihle endlini yakho. Indlu yakho ibe ihle nje iqhakaza ngaso sonke isikhathi phela kuze tonke izinto tibe kahle phela. Uqala ngokuba nemsebenzi uteka umfati uqala ngoba nemsebenzi bese wakha likhaya bese uteka umfati. Wendele ukuthi naso utekile phela wamletha ekhaya lakho lotakhele lona ngemandla akho onke nanoma ngaba nokuqangana kwempilo lasenihlukana khona akame kwati ukukulonga phela ngoba phela uthole into vele unalo. Nawathola unganalutho vele ungame nje unganalutho ngosaphuta kulonga konke alungisho nembhede ngoba kwathi ukutentela phela ngoba abantu beta ngetinja abantu beta ukuthi mathoza lathi yoyo lathi ting ngoba awunakekeli uyanakekela phela tonke izinto tibe tihle. Asubuke ligumbi lami lihle njani nelakho ligumbi kufanele libe lihle kanje ube ngumfana nje lohlelekile ube a metrosexual man, a man who take care of himself. Asingafike nomfumbatana Nkosi yami ligumbi liyanukelela lihle lihle njeya nawe uhleleke ube indvodza lehlelekile lesezingeni leliqhakatile ukuze uNkulunkulu emusa kubusise. Hayi phela siyakhuthaza phela madvodza ukuthi pick up the socks, phakamisa nyusa amasokisi ligumbi lakho libe lihle ligumbi lakho libe lihlelekile ukuze uNkulunkulu naye uyakuthanda. uNkulunkulu uyakuthanda kuhleleka phela. Ngathi labaseKorinte sahluko se-14 ivesi le-14 uthi uNkulunkulu konke kwenteni ngelihlelo nangelihlelo embiso uyayithanda uNkulunkulu oda abantu bakethu. Hayi bo siyalithanda ligumbi lihle noma sowukhibika lapha sowumendele i-picnic lapha egumbini lakho lobabili athokote ndombandana Nkosi yami ashaye umcele wathi hayi ngase ngayithola likhwa lendvodza Nkosi yami ngase ngalithola indvodza lesulekile nakangaka Nkosi yami ngoba wende into kahle. Ayiqikelele siyanithanda bazalwane ratirati thandi hlangana nathi like alikhasi lethu etinkundleni zokuxhumana uthi subscriber uhlangane phela na Themba TP.